kan khom te kan chan to do na nga I pathianin zanina te hun chatak mai min pe a I hun jei tak ka Inkhawm thei to lo hnuwa zanina te online in Inkhawm na hun chatak mai te I kan nei le thea alo tak zeta I tuna chuanin ka Inkhawm dan tur hi I kan soilo photanga kan Inkhawm nan sak tur hian nula wanal pe ki kha ani a chuan thupuan hi unit secretary hena changkhan kan ngai thla anga Bible chair tur hian nula la tlan sangi ani a special item ya han solo hi tlangwa Anthony la rin puya ani a thuzir min kai shwai tu tur hi Dr. Rema Chhakchhuak ani a kan thuzir tur hi MTKP achanga kan zir tur Mizo chong humhalh le tihhmasawn na ti kha min zir tir don ani chuanin kan Inkhawm na nge hlan tu kan som ma hianin pathian thu chiar ve lokadua thushil tu bung som le pakhat chang kwa le som pahni chang khat thu kha karon chiar don ani chalai te hne na thuron ti kha ilo chiarang chalai te u in chatlai chen ula inano panvel lai hian himra u am ero chu pathianin in chunga ro rel don ti sherengang cheu engma engto ni sula in pangtina tu om hek su se in chatlai hun arei don lo tin in wangla hian siam tu shereng ro ni chalote alo thlen ma le lomna reng reng ka nei lo ve itina tu kumte alo na ma hian ti hini a pathianin thu kan siarte malmin som sak ro se tuna chuanin kan Inkhawm te min han sak turin nula wanal pe ki ilo soma Inkhawm han na hun kan lo nenga ama sign Bible kan charange thu fing te bung som hi pasari chang khata changa changa atuk lama thil lo om tur chuang su chumini chuan enge aron chwa pui don ishe si lo nangma ka a infak lovin midangin fak zok tesela nangma hmuini lo mel shiat lo hmuin lung hi aritle a chaw vai vut po hi akhin hi anima sela mi a in mi anti boina chu chumi pahni ai po chuan arit zok thin urna chu aronga thin rim na chu asawa ma se it sik na chu tunge twar zo om mangai na in thup ai chuan alanga zil hauna a thazok ti thleng hini se kan Bible chang charte kan da tak pathani na me som sakse amen ilo chang chayang o olpa kan pathia min haya min enkol tu lalpa nangin he zan ina GKP te online atan mari GKP te lalpa online Inkhawm na hun cha te nangin pek le thei awangin hne na atharin lom thu kan ran saye alpa zan ina hian kan Inkhawm nangin abula changin min shwaya atop thenga min shwai turin hne na akarandila alpa kan thu min zirtir tu tur po nangin ithara thian himin thuamla alpa kan thuzir tur te po mimal tinina kan thuzir ha te hlokna kan lo ne chho theina turin hne na akarandil le bokani zan in zan khwa in vengi min ompuila engkim kan ti hi ro puina turni se chungzong zong chu fapadu tak thole iswa Krista hin kadile amen nula wanal pe ki chunga kan lom tak zet ani tuna chuanin thupuan kan ngai thladona nga unit secretary hena changkhanin thupuan tur kan ngai thak tura chu ti te min lo puan chwa sak turin tuna ilo soma kalome hei zanina online in kanhanin mukhom le theya alom hle mai zanina Inkhawm zong te laliso Krista mingin chibai kabuk le chewani ama sa in zanin kan program hi kan puang non vele hrimanga Inkhawm min hruai tu hi nula si lal tran pui ania ani kha kum ina kan unit executive committee member ania kauhrana hian misona Tkp in a ombok ani ti kan lo hretel donia Inkhawm hlan tu hi nula h wanal pe ki ania tichuan Bible chiar hi nula arlal tlan sangi ne na train kan be seyanga special item hi tlangwal Anthony lalrin puyan he na trangin kan be sei don boka
ti chuan kan thuzir min kai hruai tu atan Dr. Rema Chhakchhuak ani anga zan in hi alom om hle maya chanvo nei ten kan ti thei vek ani alom om khop mai pathian min ven na le min hruaina po lom thu soi tur tam taka omin ka hria ti chuanin nimin lama te po kan puang to thowa zanina po kan puang non le anga pathian zar kan dam chuan December ninga pathian ni chanua kumsang ni som ni pani na kuma kan unit hruai tu turte in thanna nei le turania kan lo hretanga nga he in thana po hian kalvek tumila hruai tu than hi apoi mo em ema pathian ron chungin tu na tangin pathian dorila hruai tu thatak kan thlan chuat theinan lo in veng phim khur bokila kan nun te lo ulukila he huna hian kim takin kal tumila kan thian nai vai te po som vek bokila zanina ronin khom te chu kan kal vek bo kan ve se ani ti chuan Christmas urlok hi kan lamma ba ka kum ina kan planinga December ni ruk tho tan zana Christmas urlok kan manganga ko ran hola Christmas urlok kan mang don ani aphurom to khop mai member te he hunatan po hian kan ru ngai to na te lo in bua sai le ila lim thla te po kan thlir ho le don ani ti chuan program sang sang a omanga kan program committee ten program thatak kan lo duanga he hun hi lim takin mangila kumina kan member te kan in mu khom na nu dung ber ti mayang po ani to mai thei ani chu wangin he hunatan hian lo in buat sayang u ti chuan MTKP malak na in fanei tamte ne na unitin enge ngai hlutna pek turania kan unita kum ina fapalichin fapali ai tam nei fapali chung lamani chu kan thre thiamang chumo nei kan om chuan hruai tu te hne na kan hne na po thei thowa in report turania kan unitin MTKP malak na kan om ve kan ome ti kha ngai hlutna kan pevek don ni ti kan lo hretlang don ania ti chuan kan in than tura khan ballot paper in than turani anga ballot paper mangin pen tepo kha ken vek tumila in man trom tepo thei tho rualin film khur thu la pen pai vek kan tum donia zanina hei Dr. Sangi kan dimenge o anula alal tlan sangi ka mania lunglei kan vazinna ai kem kan deina kan va in huani po alo dam tha pathian mal somna dong na sa hle ani kan lom kho mai hei zanina mun khata kan in khom le theita lomom khop mai ti chuan zanina MTKP thuzir min zirtir tu tur Dr. Rema Chhakchhuak hi kan hre vek to mai theya han soinon le hrim ka duwa ani hi BCM nuaya missionary in China hun rei tak han to missionary na han thok to ani ti kha lo hriat kan lo hre lo mai theya hre thar le ila chu Mizo aron kir le kan ko ran college ti mayang hatim principal na hun enge moti chung thok le to bokani ti chuan chu Mizo tu na hian Delhi mek ni in ka hria ka hre sual lawang chumo rong bol na le tu sang ngai tu le thokin Delhi meka ma chop tam takala nei ni ti kha kan hriat puyanga tong China te po kan lo thlen sak thin donia anni ang kan ko thrani na kan nei po hi kan chuang ve thin ani ti po kama po kan min lo hriat sakse ti chuan tong zirna ti mayang linguistica PhD azo to ni ti te po ha lo hriat tel le ta ila zan ina Mizo tong humhalh le tihhmasawn ti kan zir tur thupui po hi amazia kani ti kha lo hret tel le taila aziak tu nge ina min han zir tir the hi kan lom hle zan ina kan unit tan hun min lo siam saka heti anga min ron hlen chua sak the hi kan lom mani unit ayo point lom thu karong soi du ani ti zong khani se lome ole tuna chuan Bible charna mini sakturin nulala tlan sangi ilo soma pathian thu thiang hlim ilo ngai thang u rom bung rup chang som pani changa chang som pali
chu wangin in taksa du zong in zom na turin in taksa thi theya chuan sual na in ro rel su se in taksa peng te po fellow na siam shei atan sual na hne na pe phal hek su u ama ero chu mithi jinga ta nung le angin pathian hne na in pe ula in taksa peng te po chu fel na siam shei atan pathian hne na pe phal zo ko u sual na in chunga thu anei don to si lo dan ro rel om in ni lova khongai na ro rel om in ni jok si am athu thiang lim kan chhar delal pan kan zatan mal min som ko se amen tuna chuanin zai kan ngai thlave don to anga tlangba Anthony la rin pui hena changin la in bua saite hlan turin tuna ilo soma Thuzir
rupui berse kalau me rau pui hle mai tlangwa Anthony ma moi tak mai min bua sai sak thaya chunga kan lom em ani chuan tuna chuanin thuzir na tengai thlan hun kan lo nei don to anga Mizo chang humhalh le tihhmasawn na ti MTKP changa zirtura bua sai aziak tu nge hena changin kan ngai thla in min zirtir theidona alom em ani tuna chuanin Dr. Rema Chhakchhuak kan thuzirte min kai shai turin ilo somang zana hian Chanmari unit Tkp Aizawl te hun thatak min han pevea in chunga kalom mema pathian nena polom thu kasoya saina hitiang thu te kan soi thei turi au phorom kati view line a phorom ti na chin te po kanai boka MTKP hian hei kan TKP kan over no hian thili min la ti tir vea kan ho tu te hian nikom masa lampang thuzir tura pokan chanchin thasil na lampang ka min ziak tira kumin chu ka on to tura ka in ngai ma se kan na ka footnote at pokan kan ziaka ka du koplo view mai ka paper ziak kha chan chu kaman loin ka boy ve ma ni to ka mission research min ti tira kan ho tu ten to me research paper chu ziaka submit a hun to lai khan MTKP an mi ruat ten lo rem chan lo wang khanin paper min ziak sak them tong lampang an ron tile thut me mission lam ka ngai tu boka tong lampang kan ngai tu la boka ka subject ka in person nang reng lut ka chu wang jan ka por me khop mai ka tilo mai nge kan tia amaro chu min ron nge non le ke kara minan ngen non le chon ka tia man mo takin ka ziaka ni chau ka hun min pe nge mangan thak khop me kan ziak zong chu ta chonin ziak tur chin le nge thil in lak khom information lak khom po kha khir em me ase pathian in chan puya kha eng tin mo chon kan zo ve a zaina khanin abu tein ne ya in mu ti ka sia paper sei deuh mai ne ya in a technical book a linguistics atanga analysis ne ya kami background nei lo tan chuan in a khir a chhir te pon wom bak lowang ti kar sa ma se linguist kha kan ni ve sia kami background kha om besil ru ti kan zia ka katikana lo chuak ta ni a kan soi lekanga introduction a mi ka paper zia ki kan mithiam chen kat ten an lo mu ve a ti chuan university dang ate le college ten ka da te an lo pudara ti chuan in seminar te min nei puiron tek ka lo soi nual to mun danga platform danga ti chuan hei zaina hian TKP Chanmari min han soma kan soi to na min topic min pek ma sat khat gender issues ti khani gender issues ka lo chiar deba soi tur khan ka input sai no wa fil ro ngai tu lai hein thak le trong dung jang soi ro in te ka topic ki in person de min pe na savio me ti chuan kan soi le to na zaina hian tin tun ni som ni pakwa hian PUC lamin international seminar den buat se chunga chun ka soi le don boka chu tiang vel chuanin ka hun ka om ve ni ti po kan soya tong China te po min thaturin kan som chuwa akara hian Bible study pan ni kala nei nge nge chu tiang vel chun ka in pot boya voin lama dam no te ka boy puya aims lama te kan kal le a in buat se na hun ni ka nei thalo kop maya ti chuan kan how to de ka rona zaina hian paper kha kan nei sa a sei kop maya ka chir vek don chuan soi na nen darkar khat chuang soi tur ni a chu wangin in nei sa thu azek kha lo chiar ngun takin lo chiar ta zo kula thain karinga ti jon ka paper a ka ngai poimo zwal kha karon lor khom remote anga in enge ke ni chu zanina hian pathian awanga in khom kan ni in khom kan ni pathian fak kan ni chu wangin kan reason data nge kan ti chan kha enga tan nge ti kha pathian ani tlata wangin Bible atangin biblical basis te pokaron soi chu kan tum dewa chung chuan chu tiang chun hun kan manga hun reilu tu lak te kha ken tla rung ve tho hei ka chan don chia 7:54 ania chu wai men lo judge na lu tu lo ula kan ti do hei zaina hian zuma kanin mukoma kan tam lo bangin tiama se som thum pakhat la hei lokin kan oma
chu wangin kan tam hle ni he ai tlem hi kan in kom thina Bible study kan nei na te bo pali panga lek lek kha kan nia zu ba po chu wang jane hen in tam hlen zawain kan dal pai so Krista mingin chi bai kan buk thar le chu ni ti chuan screen share to ri kan ya kan share anga chuan in kan sei chho mol mol don nia Mizo trong humhalh le tihhmasawn ti khani a pathian thu mon mathai bung som ni peruk chang som ruk pakwa atanga sari nga khanin Peter ni so Krista aphat chung chang thu kha kan riat lar tak mai kha ma kata kan chang som sari pathum na kha kan ron da chok duwa tin rei lo te china akianga ding te chuan Peter ne na nangpo an zenga mi ini ngei mai itronga a hriat alom antia tin ani chuan chu mi hring chu ka hrelo tin an chia in loin chia a chamta tin ara khong ta nga la ti kha kan huwa Isu Krista zirtir te zinga mi Peter khan Isu aphat ti kha an convict na pakhat chu atrong dana tang khan ani tlatani chu chuan thil kan hriat kan zirtur tam tak awmanga tharau nu na po nge Peter le Johanna te kha Sanhedrin homa anom khan huai takin an tronga ti chuan mi te chuan Isuan ne na an to ti an hreta a ti kha an trong dana tangin an thusoi tangin an huai sen dan tang khan Isuan ne na an to ti an hriani tin an trong thu ka tang po khan Isuan ne na I trong atangin a hriat alom man ti chuan kan trong hi kan identity min petu min identify tu ni a poimo em mai ni chu asap trong lama chuan ti hian an da After a little while those standing there went up to Peter and said surely you are one of them your accent gives you away mo I accent khan tunge ini Isu bulai toem Isu zirtir ni MT kha chiang ani tilai khanin Isu zirtir kha chu enge trong kam chetak le trong kam moi lo da khana trong kha arin dawa tin chu ba ka Galilean accent khana ini Galilee region atanga local khani a chu vain Galilee trong khana trong tlatani chu vain atronga khan Isu zirtir ni di kha chiang ani chu vain TKP hian eng bangin ye kan trong hi kan boi pui kan ti chung kan trong hi poi mo ni TKP chu atong moi lo turani han tingot mai lamo trong kam chia kham hana thiang thlat lo TKP chuan Krista nang zui do chuan trong kam moi lo kham hana thiang thlat lo trong kam standard tha ka an neya am manangai thlat ni chu pathian thuwa pohen kan huwa your accent gives you away an tia Mizo trong a chuan I trong atang in a hriat lo chu vain trong hi min identify tu ni wang hen eng trong nge kan man kan trong hi a thai na moyem ti lai kha ama sabera chuanin kan introduction a hen kan soiram duwa chuan rural tu te pung som paki chang le changa changa khanin Jephthah chung chang thu kan huwa chuta chuan nge Gilead mi zong kha a khom chiam thu te kha kan huwa chuti chuan Jephthah chun Gilead mi zong chu a khom chiama Ephraim ho chu a beita tin Gilead ho te chuan Ephraim ho chu an that ta chema nang ni Ephraim nam tlan bo Gilead ho Ephraim ho zinga le Manasseh ho zinga tel ve mai ho an ti thina wangin tin Gilead ho te chuan Ephraim ho chu ho de Jordan lui kai te chu an lo man thina ti khan hei Gilead le Ephraim ho ka Jordan lui khan a then shamani ti chuanin Ephraim ho khan Gilead ho ka Jephthah pol te kha an soi sela an in mel mak na kha oma wangin maro chu Gilead ho ram lama khan an vakai le thina abaw kam le lama khan chu ta jong Gilead ho khan tunge an ni an identify na tu kha thil an lo plan ani chu ta kan share ni ya tin heti hi ni ya Ephraim ho tlan bo te chuan kalau kaya nge an ti piak in Gilead ho te chuan an hena Ephraim mi ini an lo ti zela an nin nilve an lo ti chuan an hena Shibboleth an ti te an lo ti ya tin an ni chuan Sibboleth an lo ti zok thin na
an lam fia ve thiam si thin lova ti chuan an mana Jordan lui kaya ti chuan an lo that zela chumi tum chu ne frame ho chu sing di le sang ni an that ani helai hian I trong poi mo ze le trong dik poi mo ze tin kan hua tin chu ba ka kan regional variety azira intention na thin ze te po kan hua engiliat ho ka chuan sh khan lama aspiration comma itu chu shibboleth antini kaka a frame ho kha an han lam tir ve khan shibboleth tiro tika shibboleth an titlat zeran lam fi thiam lu khan tungien ni melman ni kan lam tragan nem tika an lo fechina kha kita tiau lui ka ma po champai bula khan an lo ti thin an ti khamo zo khutar vera khan ar tiro tia al titlat kha chu e adik lo mo mizo ram ni lo tika ka ashia thin an ti fiam tu an soi thin an de kan trong da chang hian kan regional variety te khoi lama chang lo kol nge kan ni kan identity ka chiang ta gen shia the chu bible upon asoilan na kha kan muthin ani chonin hey sap trong hi alar kop maya tu lai ko bela chon international language ni amaro chu sap trong po hi a variety is hian hey variety sang oma Indian English te oma Irish English te oma American oma English RP English te boka receive pronunciation ka England and America are two countries separated by the same language and the same language English ve kan mang asen spelling te an lam dan te ai nang lo chu wang chuan kha language same language kan an ram pani kha chen chang ani ti ka an soitina chu asoi tu George Bernard Shaw kha ani tian oma ani lo vetin mo ka masakan pum plan lang poi chun Bernard Shaw kha ni nge kan ti ni an ti ni this one language pakhat remote pohin variety sang anei thei bang yan aziak dana te alam dana te hman dana te po chu wangin keini engtin nge keini ho hian kan ti ta kan trong hi engtin nge ve humhalh ngai ni eng tianga boral lom nge ti te poka kan ngai tu na hen alu tran ni na lang ai MTKP thleng point kan poi pui tana Kovela UNESCO Atlas of World Languages in danger kumsani somati chu khan Mizo tong hi boral lom jinga me vulnerable jinga ada chun kumsani pagat census kan en chuan India rama hen Mizo tong bang tu noi nga le sing thumvel kan oma chuan sangi som pakhat census athung chun nuai riat le sing thum kan lo chuang ta Bangladesh a khwan hemi Mizo tong ne na in zu tak 50% mutually intelligible anti pang khwa tele bom tong te po an khang te kha Mizoram a engozat lo pakai le khulama cham bang le Mizo cham bang an bokama se census si nei har mi sang hi borve omanga ngayen nia tin Myanmar rama khianin census si kan mu har sakop me sing khat le sang thum ven omanga ngayen nia tutiang chuanin Tripura te noma Manipura te ngamaza kan boka kovel pum poya tuna hen Mizo tong hi nuai riat ta changa magdoi kharing karvel mang omanga ngai khania chu wangin India rama mishing magdoi sangkhat zathum kan oma chung zinga chuan ke ni magdoi vel chau kan ni chun kan tek zia kha in ngai to taila kan language kha boral mai thei ani ti kha shetai la thawma chumi chun challenge sang kan to me ka chuanin Mizo ho hi mani trong aya sap trong thiam chak te kan om nok maya kan thalai te kan tle ro lo hian Korean trong te min thiam san chowa in sap trong te min thiam san chowa Mizo trong an express lei thei ro chana wang hian an fa te le hian Mizo trong hian la thiam zelang em ti kha ngai tu ngun deuh mai te ngai tu tru deuh mai hi ania an soi thin pakhat chu Christian na hi a boral lo na tur chuan khat che hian adang ani only one generation away from extinction antia chu Mizo tong a pohen la lut ton taila Mizo tong boral lo na hi chuan khat che na dang ani kan ti theinga achan chu
he chuan om mekian Mizo trong in mang chalovin Mizo trong chia lir mang taila aziak de po thiam lo taila an next generation kan fa te le kan tu te chuan an thiam to don lo reng a chu wangin a extinct te pani a boral te pani ti ka kan thathiam me chu wangin eng tin nge kan tiang enge kan eng tin nge trong chu kan humhalh ti ka ngun dewa a thil ngai tu chu ka ani bokane chuan pathian thu avek kan kal lenga Genesis bung som pakhat hi hun poi mo tak mai trong chung chang a chuan kan mu ka ni a le mi zong song chu trong mun khat le thu soi dan mun khat an ni veka tin heti hi nia khotsak lama anin son zel lai chuan sinar rama Aizawl an boa chuta chunom mun an khur ta tin ho le ro chan semela thatakin i rong u an tiloma ti chon lung aya le ro chan manga acharnan alkatra tin ho ko pui semela in sang at si pina van tong turin sapokela kan ning iti thang u chuti lo chon le chung zong so a hian ti darin kan dange an ti a tin lalpa chu mishing fa ten ko pui le in sang an siam vel chu en turin a chuka tin lalpa chuan ngai teu mi te hi pum khatan nia an zain tong mun khatan nei sia hei thilan ti chan ani hi tuna zong an thil ti tum reng te po khap rual ani to bang hoi zup kalang u khai chong an in hriat ton theilo nan khuda huan an chong i zup ti than sakang u atia chu ti chon an ni ho chu tu tang chuan dei zong zong a chuan ati dara ti chuan an khosiam chu an ban san ta a chu wangin a ming chu babel antia lalpan chu da chuan le mi zong song trong chu ati san ta ka wangin chu ta tang chuan lalpan an ni ho chu le chung zong zong a chuan ati ta boka ti kha kan muwa kha i babel in sang kan dia kan selar em a thon thu ka ken pi ta in kan che to a i linguist tam tak chuan in enge thon thu mai mai ngai line am hi ke ni dan chun thil serious tak khania so chu khovelam mi zong song khan trong mun khat an nei thin ni one language and a common speech atia sabtong a chuan the language pakhat le common speech in biak na pakhat chauka an neya chu khovel hian tun thleng pon nei adu atum rang hin chu tun lai chun English kan trade language ania mun khat ta kan in biak thina te poka ani ome ta chunin hemi te hian chang thuma kan en chuanin ho ko pui siam chang lina kan en chuan ho ko pui siamila in sang achi bina van tong turin sapokila kan ning iti thang chuti lo chun lei chung zong zong a hian ti darin kan dange an motive kha an reason kha enge kan ti chun an ma ni in choi moina tur le in ti ming than na tur le lei chung pathian ina leilung zong zong lu tura ti thu pek zom lo mun khata in tel khom an tum na dar lawan tum na kha patni thil patni kha an reason a khana omani chu pathian thu kala ne wakhat na chuanin ming thang tur ro pui ber tur chu pathian chawani kha a ro pui na kha lo nei khala lo ming than khal an tum na kha pathianin adu lo ne panina chuanin pathianin thu pe a leilung hi luwa khat ro dar ro ati na kha du lo in mun kha om chalan tum kha panina pathianin adu lo ne chuta chuanin pathian po hian mi hring hi hu phurna deuh mai ne ya hetian kha asoya NIV lama adadan hi kan let link chininga ti hian trong pakhat chau an neya hetianga an ti tran si chuan an thil ti tum reng hi thei lo om lovang if as one people speaking the same language they have begun to do this then nothing they plan to do will be impossible for them until the reng akan lo chammi lovang ati pathian khan nisring in tel khom trong khat mangkha ahu purani
pathian in aim thil an ti tum kha impossible to stop patitok mani until ti tum kha nge kan ti chon pathian dan kala pathian du zong kala an mani ning than in ti ro puyan tum na kha pakhat na an motive pani na chu pathian tu pek zom lo badan lo ba om ko man tum la ka chumi ti tura in tel khom chu pathian in a hu phurani alet ling zong in thami opposite che khan ngai tu tai la thil tha ti tura in tel khom po ni tai la ti thei lo hi kan nei don lo ni chu mit kan in tel khom na min phur khom tu chu language ani trong ani chu vain zai na hin ang wang nge MTKP te hi kan trong humhalh le tihhmasawn tura kan local khoma tran kan lak kan ti an MTKP ro puina tura kan ti emo mishing ro puina tura kan ti chon a fail don ti i hrechiang o amaro chu pathian ro puina tu le aram zau na tura kan ti ni chuan hei hi a hlo tlinga chulai chu kan reason engwanga ti nge kan ni ti kha in chu tang o Mizo trong ro puina tur la Mizo ham ro puina tur kan ti ni chuan kan fail amaro chu pathian tan kan ti ni chuan kan hlo theng ti kha khalai kha atir te hin soi chian hi poi moing ka ria achan chu MTKP huang atang in kan ti kan trong kan boi pui lai hen eng vai nge kan ti ti kha kan ria chian atu ding ka se chu ma saber an kan ati ro kan kan soi lang dua trong in ang chuan mi phur khoma mi anin zom khoma an in pum khata anin sui khoma an tho huwa an mani kha trong pakhatina phur khom chuan an tan ti theilo om lomang ati hiar ani pathianin tunma kan e sangha sapo sampua pathum vel khanin shilonga meghalaya guardian and ti chanchin bua editorial hi karil rom renga archives te ka zong kam mo zo lowa an editorial an je chum Mizo polity ti nia Mizo chu enge naga polity nen nan kai kena nagarama chuanin trong atam ne man nam an tam em ma chu wangin in pum khat kha har san in ti Mizo ro chuanin trong khat magan nia homogeneous society monolingual society ni wangin hiltam takhi ana accomplish the ni ti kha an ziaka athale mai ka te ka ru chon foina hian Mizo te hi tensionin kan omana sa taken e karil ru hen ka ve ve me ka ziak ve min ten sang tu hi thil dang hi ani fak lowa political party a chuan MNF a chuan ko ran tin an lenga congress a po ko ran tin an lenga an boi vak lo OMA a po ko ran sang UPC te EKK te kan leng veka Presbyterian te Baptist te ti kan leng veka ni kan boi vak lo amaro chu thil lung chiat thak tak pakhat chu i min then sang tu lian per hi denominational church hi ani tat mai hi ariluna thak ka ria chuta chon thu in chu ho te kan neya a baptist la kan bang lovanga a synod lamlan bang kher lovanga gospel centenary tunge local masa hei ni zo pi mai kan boina kha i a ho deu hi ne origin ma se kan la vung tual la tikhan thil lian pui khan ak tang thei chu wangin he kan trong hi min phur khom tu ani reng lai hian ko ran hian standard pakhat kan nenga ko ran dang hian standard dang an nenga chu tiang chuanin kan boi thei ni ti lai de kha ru ai tu na chon alo lu ta chu wangin helai po hian film ko angai view in ka ria chu wan MTKP anga kan trong humhalh le tihhmasawn kan tumna hian keima ni chawin trong hi kan manglova kan monopolize theilova he trong hin nam trong ani wangin ko ran dang le pol dang te po kan trong humhalh le tihhmasawn turin pathian ro puina turin kan tho ho pui ngai ni ti po alang chiangin ka ria chung te po chu ne han sel kan trying ka ria ni Mizo trong humhalh le tihhmasawn tur hian American ho an local don lova Hindi trong mang local don lova an ni chuan min assimilate le an trong min man tir kha an tum thina i trong lian le trong te in to na reng a chuan trong te mang hian trong lian hin bathiama trong lian mang hian trong te thiam hin tum to ngai chuwan an ni chuan min absorb khan tum ber ni chuwan min dang hian kan trong min humhalh sakin min tihhmasawn pui hian tum lu tuk don lo he mo phur nei ke mani a trong nei tu la trong mang tu te hen ai na da nei ti kan chet chen a tu la ni ani le eng tinge kan tihhmasawn chu chu san lai hen kan soi ter tu te zuenga me ni
the reason enga tan nge to what end ti kha kan soi lang zoi to a china ama sabera kan soi ta kan khan apoi mo bera chuan he trong kan humhalh na tur le kan tihmasawn na chan tur chu pathian ro pui na tur le ram jaw na tur ani ngai kha kan motive ka kan chen a tuling ka shria ke mani tan ngau mizong ham ro pui nan mo patieng ani chuanin kan lo tling lawang ti kha i hri chiam pok ngo chu tiang chu nang tinge tkp kan tel ve ne te pathian thu kan zir nai kan chung chang kan zir te kan ti chuan eng jong song hi pathian ro pui na tur mo i pathian tan chu ani ti kha kan hriat a chu hlai ka hria ni eng tinge kan hum malang pakhat na chuanin an nei tu den kan man na sadangai ni kan ngai tu na te kan in piak na te kan trong hi kan man na sadangai em ani kan man na sat lo chuanin aral mai don kan thei mai don kan thian kom na te thilen kim kan ti na kan function kha kan ti zaw ngai ni chu tun main Christian na hi sa khot harania kum za le som ni panga kan mang to a chu tiang leka nge rei lo ba kan rama lo lu ta ni a chu tiang ni wang chana nge Christian thurin soi na tur kan kan chong kha a hau salwani amaro chu Bible ten letlinga hei chan dam na ti te poi Christian na lo nuwa i chong an cher chop khani kha an ati hau sa em kan chong kha chu wangin kan chong kha kan manganga kan professional po kan manganga ei mobile phone te poron chuka ta khanin mobile phone soi fi na tur khan i alla lo ni mai thei chu ta chung ke manin kan cher chop te po ngai kan man na sa ta function ka kan ti zaw tir angai ni chu ei kan secretary te po nge medical laman thoka eye care lama te pon thoka ni mai thei eye care a khan mizo tong man thei na kha soi fi thei na kha tlem ni chuanin kan soi fi thei na turin a function ka kan ti zaw ngai ni tiang khan kan thei kan phatho na te kan ti na te kan man tam kha kan man na sat mangai chu kan hum hal na tur ni adang le chun kan ziak na sat po ngai ni a ziak ka te po kan da na sat ngai standard anga kan ziak ka thei to ba chan kan lak kha angai ni tin hey medical doctor te po kan oma achen chu enge professor te po kan omanga mathematician te po kan omanga kong sang in physics lampang zir te po kan omanga achen chu beautician te po kan om karing ani achen chu press thok te po kan om mai the mo achen chu enge khateng kan thil sang kan background kha ai nang lo ba chi chuanin entirnan medical field thok te kan soi anga ka paper po kan tem chu ka je ka doctor te hian kan nau pakhathi pancreas lampang harsat na nei hi ka boi puya aim sa hian pancreas han soidon khanin ka hretlat lo ni chu mizo tong khan pancreas ka mani khan kan nu khan min thrila pancreas chu mizo tong chun he ti hian an ti ni hi ti kha min thrila ka thei ngil le dei to maro chu doctor te kha chuanin pancreas kha enge ni khan pasha cheng em ni mizo doctor te khan an zir chenga chumi an zir chen na len hriat chen na tang chun mizo tong ala om lo kha ron phua tam ai sela ti jon kan word kha apung don ne chu kan thumal kha ti kana enge heda kan organ sang te tin thuak lampang neurosurgeon chuan a hriat cheng ma thuak kan pa sang oma cerebrum ti te a sang khom mizo tong ala om lo kha mizo tong in ron da sel mai sela atira chun nge kan tiang ma kan zir don lo mo ti khanin kan apung zel don tin chir kop mathematics lama no chuanin bel pai pun tir sem kha kan neya khami ba kha integer ti te nge mo khang zong kha fraction kha nge ti kha chung te chu ron let link sela physics a po atom ti te mo energy ti te atom ti te khang te kha molecule ti te ron let sela chu kan nei zel mai don chu kan thiam na big field ta thumal om lo kan cher chu tam kha angaya chu chana function kha ti za wanga educational institution apo mani chunga zir the te kha ala niam chung te chu kan chong ti hausak na tur kan ti kan hum hal na tur kan ti mason na tur kha ani bokani kha apoi mo khop mai in ka shria chu zania hian
mi thiam le zero line make de po kan niang kha kan mat so pathil lo mani computer science bi enge BCA te kan omen MCA te kan omen MTech te kan omen kalama po khan enge computer terms sang te kha invested chian na chang kan mi thiam te kan Mizo tong kan ron daula kan na tho na po kan profession kan soi na po Mizo tong kan man tam the na tura kan function kan ti zau kha ka huang kan zau ka poi em ke ria chu kan soi ni hey fanei tam te choi moi te kha ye malak na ne ar au pui na lo bom ti khop mai chuan kan fa te hi enge eng tong nge kan zir ti rang ngun ta ka ngai tu nga ya tun lai challenge kan to mek chu India rama hian new education policy chon multilingualism 3 language policy kha anron pi chho meka hei hi thil tul le poimo tak ani a India rama pe chuan tong hi sang khan zaruk le sumnga chuang a oma official language po som hi chuang a oma tam em maya chung ani wang chuan in tong pakhat hian kan survive so lowa bilingual emo multilingual emo kan ni ngei angai ni chu wangin chumi multilingualism a chuan kan nau pangte nau pang te nau sen piang ni man ni changa nau pang an ni chho thleng khan an attention le an time hi English le Mizo le Hindi mo khan ain chu ren don sikula po 3 language formula ni wang khan pathum hi na in chu dona ai tampun an attention ka in chu don chu wang chuan mithiam ten psychology so ina poimo anti chu mi hring hian ama nun sung rila nuam titaka engma in reserve omlowa a theina chen theina tu ho na tur kha to go home to mo kha amam mo ne chumi tan chon heart language ane ngai ni an tichina chu kan mother tongue emo heart language thing kan soitina chu Mizo kan ni wangin kan fa te heart language Mizo ane ngai ni midam tak chu sap tong kan war lu duk lama khan sap tong thiam zik lok si lo Mizo tong thiam zik lok chuang si lo adda zat kha kan cher cheu theini chu wangin now pang hi Europe chuan bilingual education policy and the bilingual education policy di kan tong pa ni chau kok chuang lo ba multilingual education policy po ni ti chuan Spanish te French German English ti te kha school a hian 4 languages te an introduce plang puya a subject matter pi alama khan attend to English na pang te kha mathematics kha Spanish tong te nan zira chemistry te kha German tong te nan zira kha tiang khanin now pang hi critical age theory and tia chuanin hemi toddleran ni tanga kumsom pasari thleng hian tong hi kan zir tir zat hi native speaker ang hian an vathiam the ni an ti ni khami critical age chunga khan chu wangin an thiam tam the em ani amaro chu khami zinga khan Mizo tong kha an basic heart language ani the dur chan kan da ngai chumi a chuan chen chu hei challenge practical challenge humhalh chu ke ni po Delhi kan oma kan bulvelami zong chu Hindi speaker more an nia second language English and that chu kan fapa ka eng tong nge thiamang a thian ten en chun po na tong rang sanga ban expose ma sela alo ho na mona kan as Mizo tong kha thiam tir thlat kan tuma he China ram kan le turing ka input sai me kan jing kan background ka soi vok lo nai kan soi lo ka ka input sai me ka amaro chu kan kal thei ri lo wangin tuna hian Delhi a hian kan how to ten mission training research te turin min tia kan ombre kong sangin nong bola kong dam te po kan nei boka chung kan din mun kan chu da chunin hey Mizo diaspora chu America te Australia te India ram ko pui sanga te po a oma khangam Mizo te khan an fa te ka eng chung men zir tira mo sap chung kan thiam nge ngai boxi amar chu Mizo chung kan lo chuan a next generation chuan thiam to don me lo te ani kha hei chung kan lo na kha thui lo te khani chu wang kan film khor kha ngai kan fa te pot chung kan humhalh don chu Mizo chung kha an heart language ni tir tur kan zir tira kan thiam tir ka poimo em ani dang le chuanin kan chung hi ala develop vak lowa
written language kan nei na kha alrei lowa pubuang aten huwa pubuang aten ma khan lieutenant colonel PH Lewin Khan I kan Mizo trong he enge attempt to explain describe more alo shil fialo tum so very Joe colloquial exercise in the Joe language the DZO the kana ziega chumin huwa tlabunga Bengali doctorom masa Brojunat Shaha Khan Mizo trong grammar kha aziek boka chumin huwa chun pubuang ate kanan ron ziek ta kha ania amaro chu pubuanga description nuwa hian Mizo mipui mimir mu thei tura Mizo grammar soifian hi aum lo maya I doctor nung thangi changte hian Oregon University Mizo grammar ti ziakin chumi mangchuanin PhD ala mase a thesis a publish to tlat maya chon chumen huwa Hyderabad atangin pirini te pokanan ron ziak to tin Delhi University hian Professor Subarao hian aziak to boka ase khang khasap tung aziakania Mizo tong ri zir zian nei engemo za tom to amaro chu chung chu Mizo ta na access thailo hian sap tong veka linguist ho ziak kha aw matam engemo za tom to ni Mizo enjir na pocha ma se kha Mizo tong a grammar ka ti hian tunlai Mizo grammar mi pedagogy kan ti an thuzir exam la exam lo in lui lampang ro thi ate thamlu tu ga kok ro khai khana saude ni ti ko kha ka soi fi manang mo kan soi dam zuenga kan trong hi kan la chen lo em chu wain zir chen ngai ni kan trong hi du lian lu sei lu shai di ten soi ni be thina tuna chuna phone kim jong in Mizo trong pin kan soi ta chu chun nam sang te po ka kan wop tir o me ke mani lama chuan amdang khan wop alwai an vain kiloni pun thusan ni sela mason na chikhat chu ni shrim mai tibeta berman chung ko mi ni ti kan chianga subject object verb what order nei ni ti kan chianga phonemes risang omzat kan ria amaro chu chung risang te chu engtianga in combine nge in som khom nge andia engang meaning nge engang omzia ngen siam ti te tin morphology and the word formation Mizo tonga thumal in siam dan te le Mizo tonga syntactic rules ai in som khom dan le danglam thei dan ka kan lat siang lu tuk lo khang kha chuba ka chon pragmatics kan ti te meaning zirna semantics te po khang kha kan la nei that lo wa ngeng hi zia ka mu ti ka tlang au pui ve he Mizoram Sarkar point mala chodona mitiam rang te po an ruai chom map nei ka ria along kopin ka ria chunga chuan keni MTKP te po hian contribution te po kan nei ke ome thil dang pakat kan soi dan chok doma e mun dang apo ka soi do kan soi lang so ko man ni ramri boy thing chang kan ria samnen kan bo ma chuta nam chan tu lo lang ho chu K-pop fans mo Korean pop fans so kan ni ti kan ria me Twitter lama te Instagram lama te po ramri boy chung changa English akan duang kan soi fiat thiam lo wangin kan in du khop lo le ti kha rala tring kan lo shepang ve dewa chu English chu vai English ania English kan tiang chi Hindi le English cho pol kha ania chuan in vai English is ir kerlo ben tong nei tu the tong sap English da rega zir tu in resource kan nei kan photo ti te ka ngai to na lo ma ai chu til tul bak po ni om lo ve trong zir chung cha hian vai English ker zir lo hian sub English da rega zirang u ti de til dang ka soina ni kan ron ta la mai ni kan soi zel du chu enga tinge Mizoram K-pop fans anom mo khanai ka karil ro chana alu te ya China kan kumsang ni pathum vera kan kal khanin Japanese tong hi lar maya an popular culture te po lara chung chu aron tilar tu chu an animation te le til sang khani ya an technology te po ni ome masan hu khanin Korean thipui ron le tang China rama po Korean pop fan so kan tam maya chung an larna chan chu soft power an nei wangania Korean films le K-pop ka alar maya Korean tong le nam lun chon chalai tam tak an nei China rama te Japan thleng pon la le tani
chu ting chun Mizoram thleng pon hei tuna chuna lo lar ta kha K-pop fans kamin chan thu ten li kan ti karam ri boy cha chuta karil ro lo ta zo ka chu Mizo YouTube video music video te kan ena hei pensi te bet si zai te zai thiam sang zai te hian en daula an noya YouTube pa comment tam takhi Mizo ni lo comment kan bulvel tlang mi Nagaland tangte Meghalaya te Assam tangte mun sang atangin Mizo hlan ngai thlak na chak je de thiaman ti je te David te u nau mana zai chin te poka Nagaland chun kan nau pan line hei ka than len pui ni ti te kan tam em me chu wangin million views kan mu ve zung mai chu Mizo music video kan chu wangin he Mizo kan Mizo tong po hian soft power hi ala khom make together make an lomni chu wangin khammi kha pathian ro puinan hei halam ko gizing ate mol som jing ate kan bulvela tripura te po Mizo tong khan pathian thu soi thei ta ni tin aruna chala te po I Mizo kha an ngai sang ve thlat mai chu Mizo hemi puan ze tial nai tak tak te om je shelo hin an sin na sa em ma Manipur atangin an ron chalut boka I call ta tam ta kha an ving na sa ni chu mana khan ka muthina chu ting chun Mizo soft power kha kan bulvel han adar vezel chung chu pathian ina enge soft power min pek kan man tang kai tu te kha ani te khan kan cheve de chu wang Mizo standard dik tak mi ten an zir thei tu hei revenal thanzawa in ko rana oma ani pona boy pui khop me namdang in pailo wa Mizo tong an zir thei na tu ra kan ziak an share dik thei na turin te tone mark kha boy pui em me ke pon ka support khang te ka mala mega chung te chu tui pui tu ra ni kan namdang chawin lo kan Mizo thalai dei tu na hei delia kan e few te kan is te hei nom ve trong an share hen an pai em ne chan chu kan Mizo hian tone marker kha nei lo wang share pai kha ole me mani chu wangin khang te kha kan malak na zel tur kan tihmasawn na tur kha anin ka re chung te chu kan soilang duatin Mizo kha eat omin man nuamin man cha komin kan zai thiam ten an siam mek chuan kan film te po kha ti changtun zelangai film tha kan neng munom ta kan chun mi khan Mizo tong kha an mang chang dona chumi lo popular chun Mizo tong khan power nei tial tialanga chu adin hun po kan so me danga mason po mason zel dona politics thila 8 schedule te po thunlu zel te po alani rin oma base yom boka chu tianga sarkar dai pui support kan don pe chun kan nam le kan tong ta ne tha em dona ni ultimately atom bira chun pathian ro pui na tur ni thena na kan lana ke ni ton ma kan lam zel ka aturin ka ria kan Mizo film le remoi te hen ramala tan ve mek ni na he high quality sang nei tur hian kan chang zelanga ke ni po MTKP ang pon ma kan langa film te je kangu music video te po siamang o ti chon hei tu na chon lu khong nei chana YouTube viewers nga pe chon suman lat lu thok thok chu wain a thon mai na luang ral lawang ti te po kha kan soirang sim du ani chon kan tong zir chian angai ti hnuaya khan kan tong grammar hi kan la zir chiang lo me syntax te po hei kan soyang khan voina nileng ka boi wangin tlaya ka ho kan ziak zung a hei poi adik kher lo amaro chu tong zir na re reng churin tree diagram hi kan draw thin ani ti chuan Mizo tong vasoi fia tu rian kan tong chunga humhalh tin khan grammatical category ane ngaya mase English grammar shilfian na mangin Mizo tong hi mi in shilfian tum thina wangin ain nil thelo chu traditional grammar an tia traditional grammar a chuan English kha atira chuan Greek grammar mangin le Latin grammar mangin shilfian tum thina chu wangin adik thelo reng achan chu Greek le English kha ain ang tat lo ni chu ting chun English a point grammatical category kan neya mase khami English grammatical category manga Mizo tong shilfia kan tum khan akim theilo ni chu sap tonga omlo tam ta khami Mizo tonga hen om tlat wangin Mizo tong grammar categories shilfia kan linguistics atanga grammar category kan siam tel te poka angai ani chu wangin henga hen ti tur tam tak development tur tam ta kom entir nan he sentence lo entaira now pangin lung avum tika an entaira sap tong nen chon ain mil thero ra reng
a child, stone throw ti kha ain mil thei lo ra amaro chu sentence hian noun phrase le verb phrase kha keng nge ya subject le predicate ka a subject chu a noun phrase khani noun phrase hi entire mizo tonga hian np noun phrase a hian noun o ma chu noun pang khan noun ani ani in chu nge sub tonga hela in hi om to lo ra sub grammar kha hemi hi case ani de ya case marker ni chu a case hi ergative case kan ti ni hemi now pang le in kha in som thla ni ergative case kan ti chu hei noun phrase lo ni ta chuan verb phrase ange kan hu kan ti chun verb phrase noun phrase keng le a chu ta chun noun kha lung stone hi ni chu verb phrase keng le a chu min noi chun pronoun kan nei le a chu third person singular ka avom tunge vom a kha eta now pang ka kan hu a throw ka chu wang khatiang te mizo tong grammar a syntax special feature po kan sub tonga grammar category khan a dai to lo wangin mizo language te han ti to tam ta kan neya til tam tak plus soi feature tam tak ala mani ti te po ka en tirna kan zek zung a thei karon show chone adang le chuan in linguistic typology and tia morphological typology and tia ka soi zo don to chuan kovel tong sang hi eng family nge nom indo european nge sino tibetan nge ti khachu language family kom ta ti chuan language tong sang zirna khan an type kha untended sina chu morphological typology ti zane kan ron keng lu ta chuan thumal in zom form dan de in kong kai dan zirin tong sang hi a type a then dan kan bo chu pakhat na chuan analytic an tia chu in thumal te an dang lam an inflect meulova thumal in rem dan what order emo auxiliary word emo manga thum zealan tirani fo hetiang noi hen isolating language kan ho kan tia ziom vak lo mai thein tan chuma second sei shim dua isolating language chu enge kan ti chon Chinese te Vietnamese te nia chu ta chunin thumal tin kha pakhat te na in zeka engma kha ain ziek zom lo ne chu antiran chan dam na ti chu kan ziek zom veka chan dam na ti kha kan ziek sang lo ma sa Chinese tong a chun thumal tin kha in zom mi ro ain ten sang vek Vietnamese a po chu teng tho chu ni chu tiang ho chu isolating language ani adang le chun synthetic an tia fusional language an ti ho chu ta chunin hey English te kan mo go ti chu going nge the make line chun continuous tense ni ka chun going go le ing kha in zum plata ing kha main avading the lo kan ziek sang thiang lo ni chu achan chu a language kha a word kha a inflect ani dang lam go going goes he goes mo GOES kha main avasang the lo go khan a in bind plata tel plata ni kha tiang ho kha fusional language kan ti kha ne Chinese a chun kha aom ve lo a in thak lo ni chu a verb kha mo chu bang in isolating kan ti khani tunai mizo tong hi isolating language anga ziak tumna thu mal tin kha tension tumna hi awma tu tenemon ron pichu ka in thawang ke ai nin siam ma sek chung ti tur po chu kanin nial lui luya eng wangin ye kanin nial kan ti chun kan language kan da zir chiang lo isolating kan ni nge agglutinating kan ni nge fusional kan ni nge ka kan la sha chiang lo chu wangin language tin na tam ta kan da nei ni agglutinative a chuanin word khathian thumal sei takha a keng tel thina ni a intention na kha she da hai Tamil Dravidian language ang chi Japanese ang chi te poi agglutinative language ni mizo tong hi nge khalai po kha in nial na tur lo ma shil fia tur lo ma ni chu van mizo tonga mizo grammar mizo syntax ni lo hai mizo grammar kan ti tam tak mizo ma kan mo hi mizo syntax ti tur ning ka sia achan chu grammar zong ka soi fia lo ni chu wangin mizo grammar soi fia na tak tha kan nei ngai chu an boi pui mek pun ka she thakop mai en tir nan word pakhat thil ti theina ti hi lo en taila chu noun na nia tower ti na khani chu khoi tang nge local a deep structure underlying structure kan en chuan thil ti thei na khami in som khom khan he word hi asiam ani ain zom ani na suffix khan azom khom ani engtin nge zom khom ti kan thriat kan ti chuan thil ti thei ti chu adjective powerful ti na ne ani lo pon thil ti thei mo
doable thil nge chuan chu entai la thil ti thei ti kha a oma mizo tong dik takani powerful ti nani ani chu thil ti thei alom mo chu now na ni don khan global stop kan da ta zelani helai mi hi question mark ani lo nia hi global stop kan tia linguistics a chuan phonetics a chuan thil ti kha hei ti kha thil ti theina kan ti thei lo thil ti theina kan ti ngaya chu annaw na hian aron bind khom pe ka wangin one word ni kan chen song thei lo acham chu na hian inflection asiamani chu thil danglam na kha he word a hian asiamani hei a deep structure chu thil ti theina ti atanga lo chu kani masa kan ziak don le kan soi don chon global stop hi kan ben nge thil ti thei na chu aron in siam ta chu wang chon kan language kha isolating ani lowa a fusion ani vetla tani na suffix now na siam tu hian heng global stop pani aron keng tel tlat chu wangin kan trong ka analyze tur tam tak alo mani dang le chuanin thok thei ti hil han en tai la tunge thok thei mo thlen thok thei de kan nia thok thei able to fly enge mani kang thei boro ka tlang kang thei kan soi na kani chu thok thei chu award category a in thak don khan entianan thok thei na ti khalo en tai la thok thei khan ability to fly able to fly khan ability to fly ane ni thok thei na ni chuan mo chu ti ni chuan helai hei global stop tho kha aron keng lut le ni chu tho thei na kan ti lo thok thei na po kan ti lo thok thei na kan ti ni engwang nge noun suffix a hian he global stop here on keng tela aron modify tata a inflect awangin chu tho thei na chu aeroplane ti na emo ability to fly ti na emo khan alo chang ta ni chumi a chan na chuan he kan word a hi a infuse ta a inflect ta ti danglamin om ta ni ti kha e kan soi the om chu ka soi fi dan chu ala rudimentary ala basic mm linguistic analysis thuk tak po kala ti lo mase kan soi tu ma chu ti tur hi ala tam mani e heng zong zong ti tur hian ma kan lak chho zel te po atulin alanga ti chuanin atira kan soi ta kam khanin e kan language hi a in develop mega a function te po e nasataka e lati len ngaya mathematics te zir turte computer science te zir turte medical science te zir turin kan language he align equip lo mase diktak chuan computer science alo in develop na poi already bit lenem chu tianga tan chuanin sap trong hi an cherbel mai ani bits te binary system te po already lenem tin Chinese trong le Japanese trong te pon an mani trong kan computer science kan zir theilat chu tiang ani chun mizo po hen kan function hi kan ti mason zelangai chu ta chun ke ni mit thiam ho ka zero lai veng ba tak tak te thalai te ka kan poibo ke ni hi generation mek te hi kan poimo alom le tu te ta na thil kan hut chia kan develop zel kha poimo ni chung zong zong chu lalparo puina turin kan tia trong khat manga kanin pum khat chuan pathian pon ti thelawan nei lawang min ti ani aro puina tura kan ti phei chun mal min so manga e thil ro pui takhi a chuak nei nge yam keni tkp te chu I tonga changpon a hria ta lom an ti thei tura I suan hung zui tu kan ni angaya I suan hena anom to ti an theta an ti thei na tura hoisen taka ke kan pen po atulin ka hria en kan thu sei tak zong song hi lalpan aro puina turin kan zawai tan malmin som sak theu ro se dikhan e ka in bo sai chin chu ka soya comment samo zo nai mo tin kan throi tu te changa top na siam na te e hun kha ka kan lam le tang ne kalome Dr. Rema Chhakchhuak chunga long thu kan se tak me wa e zin ina te
kan thuzir te min kai shoi theya ama zia nge te kan ama hena changin ngai nom takin ho thak takin kanai thla a kan tak zit ni chung chuan tuna kan ni zona an zo du te members te tang te kan mem o kha kan ni chuan hun kan hum lok anga ti chuan Mizo a chuan zona te kan ni a mo kan ni lo ni pun chu Mizo a chuan nal pan chong chai dan se te angin kan chong chai anga kan khom na kan panga tuna chuan zona zo du te kan om chuan hun lo hong lo kan zona em poni chi loin lo mom the mai ke te san in kha ngai nom khop maya ka lo lok pi per sok ngem o kan ti deu sa ka doctor Rema hi ti sa chung kan nei thun hi deu rongat to in ke khia helam panga hian lo mom khoti khop maya claimin anni tanga paper tele kan soi thin ang kha ron pe lekin ke sa ina kan isolating tung cha ron soi kha ke kan na thlen tin vak lo kan la soi thui vak lo thil line in ke khia khalai tak kha linguistic kan ma mo na ti chiang zo tu wa kan ke chung ka lo ngai du thaka tuna hian Mizo Grammar Society te pon oma an ti vena start maya webinar te pon yen tuma mani kan ron soya kan ten tel bea tiang khan ma se linguistic kho nena a formation hi an ti tak tak lo chun Mizo tong hi chu ala boy don chau hian ka ngai du thaka pisi tang ji pui le ka putar te pakhan ni pon alo pu vela to thoin keringa apoin lama te pakhan ti chuak le choi to an ni pakhan ti na sa khop maya an ni khan Mizo tong ji han khan be na sa khop maya khati lai kha atan chuan thil thar an ya linguistic survey te pawh min ti chak deuh rum rum in ka hria ngai nom khop maya khati zong ka chuan ngai nom don hle mai ka tia pazawana ngani phonetics tam pang zonga sound na han pui pui hi chu ka tui pui phalut tuk lo dewa ke kan line ani lo bok nen ngan mar chu zan into a tui om deuh riau in kan hria kalaya basic deuh le karon sei ya ta ka pe ka chuan ke ni tan chuan basic deuh atanga tan lo chuan ka member pui te pon anni khau ka ringa a har du khop language hi chu kalai kha tuna hian tleipui kha kha thawin ka ringa tleipui khan mani khan Mizo tong ri zia rang bu khati chuak to ta khan Mizo tong ari tanga azir chena enga mo kha Mizo tong a share thina ron ti chuaka khangai te ko kha kan tan chuanin na son na kong khat ni dewin kan khria chulai chu alom om kati khop mea kan zanina kan resource person kha kan comment du ani chu han zo tu rem pe chu ka hret chi lowa achan chu abuai na hi ani chu a missionary real root tlat to me ala kal le de yanti te kha real root on om dewa a kal le de pe chu language bo ta pokana tel ve le thelo ngem bo te kha real root chu na ti dewa putang mo hi language bo chung cha nga ya linguistic kho da turin kan nor ve ni linguistic ho hi language board an din thar tura hian om teu sela an hiu khan ti sela ti hi kan du maya chulai chuanin baptist ai o ti mela baptist sang zong pon trong tai la kan ke mani lama tanga mi thiam the chu tu kan nei chuna kha chu san ina elaya kan resource person hi ni ti lai khamen parte pon kan create trying ka khia baptist hi helama han mi thiam kan nga lo khopin ka khia china chuan khalai kha kan van nei le ni ti te kha kan lo khia thar le ko trying ka khia ale khabuzia kha enge izom ti kha book of the year top 3 kha na run nanga book of the year hi December thai hen puan tur ania a date chi hi kalo chiang lowa book of the year te po ale ka bu hen la haw lo bang ti soi thei lo ni ani ang zan ina hun min ron man pui thei kan nei kha kan unity kan van nei le in ka hria ka lok pui le ni ti kha ngai nom kalo til tu ka top lam pang pi ka chu khai kha ngai ni kan soi zau lo ni chu o kha ti chin khan ni ho se point ni khat ve le kalo soi venga ni alomom khop mai purema kan lom hle ani I buai viu anga zanin hun hu tak senga miron ti kha kan hlok tlang viu in ka khia I chuan karil ruwa lo lian deuh chu denomination hian Mizo tong kan mana po hian min then sang deuh zeu chuan ka lo khria ni in nei kan soidan te le thil sang te hi ain ang tlat thin lo ni chu heng te hi ani ve thengem o ka lo te ni chu in nei biak in honga in nei te kan zia dan kan soidan te hi dang tlat mea heng te po hian I min lo then ru ve set ani anga ti te ka ron soi ve hrim ani chu in ngai to na lo ti zau ve zel tu tan kha te mai khan ro se ro zora pakat kan zot le loksi an resource person ka azo angai dang ka chak me
tu na MTKP pon ti hen Mizo trong tihhmasawn le humhalh ta a baptist ko ran ang zonga malak ve na tur chi ai nga MT ka zon tu do ka Presbyterian huan an la na sab via van ase denomination na van tho khan khalai kha angai dan ka cha ka min then thang tu khan ni thei tho bokin ka de a khalai kha baptist ko ran ang zong hian malak ve chi ni MTKP chau ni lo hian ti lai kha ngai dan kan zot mai mai ô ka ngai khop mai hei hi kan soilan na chan deuh pakhat khawma sinot lampang hian KTP lam te po hian an manin Mizo tong ziak dan convention hi an cher dewa tin sinot phone chan tiang chi te po an cher chho nin ka ria mason na duam takani lain denomination chung pakhat biga man kha adang kha tan khan attractive lutuk lo theya chu wangin kha min ti sangzol tu nakina ani thengem ti te ka ngai to na chuan alo lut te hleka chumia chuanin hei bible te tin christian na bu de bo tun ma tangin kan lo siam ho thena khatiang zong po khan ko ran ke ni hian i nei vengu a ran pai ni chel vengu ti lowin ain Aizawl do zokin in pum khat na lampang le a standard zok awam theina tura phungbom puya soma palai na thok turi kan ni hian kain sedewa UPC te pon an lo ti ve dunga salvation te pon an ti ve dunga tin na chine kan secretary na nan soi ang chi te poka khang ka so usage man dan dang khani na om ve the tin hei tho lom te kan tia ke ni baptist lama salvation lam chuan silai mu te an tia khang ka chu a variety ti tam tu kha ani na te po o manga amaro chu aziak dana te khang konga khan mani ti zong zong kan kal kha chun aniak tam lam zui ti te la in shuai lui na chen te po kha om theina rin ma chu tiang ni lo zonga hei consensus an tia consensus chu amuanga a kalmuang ber rola kal khani a chak vut lo mai thei amaro chu atlo ber zoka tin a huap zo boka chu wangin mi sang le pol sang tena kan pom tlan thei tur zoka thila kal theina tura palai na remna palai na kan ni khamo kong sangin chu wain language lama po khami zonga kan mala khi kan ti tur le ti om tak ani pon kan seboka chun main chim lama tanga contribution ni language development a hen kan nei na sa maya hei bible translation ate po kan tho lo ka khang te kha sherengin chumia chuanin kan pom tlan thei turom theina tura dak thram sama malak le tuna kan ti rengang hian ti choba midang te po phung bum puya som jok tur ni in kain ngaya chu ka ruwa om dan chu ani ri lo mo met kan ngai da kan ka chak a khalai ka lo mo met comment dang te lo mem mi dang khan comment tu kan nei kan ti de ro ton ni kan nu nui ka kan roi tu ka lo om pura sun kan ngaya alu thei to lo ni chu ke man ka lat lang mai nge a host tu lam kha an boi deu wa in ke man min ron host ti ra host an min ron siama lo mom ka ti khop mai a soi le soi nu kan thu pui zir MTKP na hemi abu aron ti chua po khan thu pui ziek tu te ka kan en ama sa zok ama sa pani ka ke man ka lo khai khom to a hemi thuzir ma sa khan zan ina kan zir lai akha ne aziang ai ma po khana aya thazok ti zo ti to ma zan ina min han lui theya kan van ne le in ka khia TKP unit dang o hen som ve em ka khelo wa som na cha kan fi em ka chi lo wa kan van ne in ne hezan ina kun min man pui te ka kan tan chuan a van ne thak na lai ka an sei war le de ula khat pulin kan khia kan tui tok lo mai thia ma se kha inga mo chena chuan language a poi mo se lai ka min tu in ka khia technical lai ka sei tam lo wa basic do khan min khila kan khia thian te tok lo le khan ya kha ka chu lo mong kop in ka khia ti lai ka unit TKP I o point
lom thu kan fil le duwa aboi ve ma MZD wa focus min lak sak ro ka te ala pan thei lo wa kan kai tharung dewa ka ti boi ngam talu tuk lo dewa chu tiang chon am boi tak khara za in a hun bin ron man pui te kan lom le ni ti lai kha atok khan na no ti to ma yang kan soi ni Kalau zot sela pedon pakat olo zot pula heta rem David entirna word kalau pho du tai la entirna Mizo tronga la la omo ma di lai nga kan kami kha enge ha rementing a process tu nge lo approve nga ya khatiang kha hei ka thian te min chai Mizo trong I thiam lo ante pakhat chu kan pho ve teng kan ti do lo mom ve ka châu chúa kan basic ka ne hei Mizo trong kan thu nei tam ta khi tu na mi ka soyang kan Bible trong kan hu ne Bible chu kum samnga somro kam ni kha man ni kan lom kha abu pum he kan nei na hi la rei lawa sanga za ko somman ho kha ne ka tiang chau kha la ne chu wangin ta khan hei chan dam na ti te bo kha award ka kan nei ngai lawa chon Christian concept ala lu kan shil fi ngai si kha plan na ti te chan dam na ti te kha anan phu ta ti kan mang chau ta tin hei god ti po enge kan manang an te tir khan khonu ti kha an han tia ma se kham lian khan lal kham lian khan pathian ti kha achang chata khonu ti kha chuan in khami feminine nature kha ken te lawang khan chu pathian ti po kha tira khan Christian god soina khan in wa Mizo chong om sa kha function khan ti lian ati khan an mang kha ani maya chu wangin tuna kan nei dam takhi khatiang khan ya entirna nei pilgrimage ti te po biak zin na pathian betur zin na ti kha kan nei ngai do khang kha an han coin top maya kan nge usage kha do pung tial te min an adopta kan mang chho ta zera ti khan in apa ngai ron lu chho tin khan ya entirna thang ku ra te hian an tho tho viawa for ti te bon ti te an ron phua so den monga bu pona tho tho viawa gei kui ti te yang khanin neologism san tia ti thil thar pho na le afa tong thumal sa I tuai tharna hei sap tong a chon lady ti chu old English a chon in chang metu hei chia soina khani lady ti chu asa tuna chon a new function a chon lady tu chu nu za tak soina an cher tharang de khan thil sa a meaning dang man na te poka a keng del the neologism chon adang le chon tharlaka vacher chon te poka o ma sap tung a point na sakop maya morphological formation an tia chuta chon in fulo de pokan soinga mana kanen an phua then khat kha hei bullet bike ang chimo motorbike po hi che pu te khan tia ma se tu man kan mangzui ta lem lo tin hindi a po hian television lo chotir khan television soina nen hindi en dur mo hlatak soina darshan kan dia vision soina ne mai ma tu man dur darshan ti khan so tv and te vai ho chon kan threbeka engpon isela medical a chuanin entenan pan christi kha kan lo le ta kha word thar kha chuan Mizo word formation kha akeng thawanga entirnan kut kan nei ta kut kha kut zung chang pakhat panei kut zung chang te kha a plural formation po te kha keng tel thomara chu a tharlak po kha a phua te ya chu ta chuanin mi nan hriat theina tura usage kha nei photanga written or spoken chu min ho chun frequency of use kha angai lenga engza tin nge mang chu an adopt mean mo khang kha ni phota ti lara de bua te po text bo te po ziak luwa kha angai ani mai chu mang ro in ti the khan lawa consensus zel kana kalangaya in bar lui the khan lawa chu what formation neologism process de chu ani mai amara chu alom no meu chun alo masa kha chu kan pom zela kan adopt zela ni chu wana ti masa tu ni po kha poimo khopin ka ria tin literature se support tu ka chu tu na kan soi the deu chu ni khan ka chang em oh thank you lo po chu ro
เนี่ยเราเป็นขนาดปวดเทียมตัวเป็นไรจะปล่อยวีหลอนเทียมมาเช่ไอ้มันหลานี่เราคัดส่วนนี้งั้นเนี่ย survive เราคนนี้ตัวนี้มันยังซับช่องสองคันสวยใจละคนเรา approve ตัวเรามาบอดคันน้ำช่วงเรามีปุ้ยนั่นมันหลาคันแต่ขนาดเขาตบไม่ตัวนี้ตัวไม่ยังเกี่ยวอะไรก็คือคนเซนซัสกันที่ไปเสร็จแล้วก็ฟักเซลนั่นที่จะปล่อยกันมันตัวที่ตรงกลางโลน่ะที่กันเอาไม่ยังอัชาโลตุกเดียงกันอันเขาตัวป้าขันเป็นเครียสค่ะแค่เชื่อแล้วมันนี่ชัวก็เดียวรีลบอกอันนี้เป็นเครียสจู่ที่เขากันใส่ล็อกเองก็โลเมมันนี่กันนุ่นมินชิลก็เทียงตัวก็ตีกันเนี่ยจู่วางเงินใครรอนสวยเฟียอันนั้นผมรู้ถูกเองจู่ไม่ได้ก็คู่กันอันเช็ดเชียงกันนี่เขาอันรอนสวยเฟียกันตรงเงี้ยอมคันอัชัดละท่านี่ทิ้งกลางจนเป็นคริสติก็ป่วยทักเท่านี้มันนัดสวยต้นโพกันจู่วางริลบัวนานตีก็จนเจียงบีเดียวนี่อะไรน้ำครบไหมโซนนั้นโซนดูกันแล้วไหมกันขาดไหมก็น้ำต่อหลวงไงนะจะอินสุกันพลอกกลางกันเรื่องกันพลอกคุยเล็ดเรามีกระเรียลองถูกกันใส่นั่นแหละนี่เสร็จแล้วที่ส่วนกระตรงใจไม่ยังมีมันนี่ตรงใจไม่ค่ะออนไลน์ที่ส่วนฟูจอกนี่จังหวะส่วนต่อนะครับแกมันกระขาดไม่ยังกระตรงใจมาที่ส่วนใจนักการข้อมูลจุกันบุตรไม่โดนเนี่ยประเทศมาตรงใจกูนังอุแล้วป่าประเทศมีบางอย่างนั่งใจน่ะหุ่นทรานเปMTKP จังหวะthuzirตัว local Mizo ตรงhumhalhและtihhmasawnที่กันzirเขาว่าแล้วป่ามินซิตี้ตัวทักไม่ใช่น่ะมินเปใครมานี่บัพติสลำพังทางไปชวนแล้วป่าอันนี้อายาทัตัวกันส่งกันเฟลว่าจะอินน่ะอันนี้เตะกันจีงามินโดนคอยเห็นสักวางปุ่นลงถูกกันสอยอันนี้พออากาศเซลนั่นตัวเตะเลทิลซิร์ไม่กัดเตะพออายุปุยอีฟอยกันตัวเซนให้นัดตันตัวกันตรงใจสักทินมิโซอินกันเปียงอะไรป่ามิโซว่าละที่ทักตัวกันนี่สุบางส่วนกันตรงจงจางปุยหมดนั่นเตะจะอินน่ะกันหันซิร์เตะค่ะนังมาเราปุยนั่นตัวนี่เซลกันตัวนังมาเราปุยนั่นตัวนี่จุงกันตรงมันจงจางอะไรที่humhalhกงเตะพอจะอินกันหุ่นมันบุกนี่น่ะมาสอนน่ะกันตีกันตัวจะอินเห็นคงอินพอกันดีอันนี้นั่งเงินหุ่นชามินเปกับวายกันโลมานั่งเงินสันอินกันหุ่นมันที่อารมณ์โชนินที่ล้วนเราที่ระวังที่พอกันเรื่องนั่งมันมาสอนนักกงมาลำกันปันเซลที่นั่นตัวร่างกายมันสับพอกันตัวที่คงอินพอกันตาเนี่ยถ้าตัวเช่นกันมินช่วยน่ะวางินลองทุกันสวยอิสุคริสต์ให้กินทุกันรอนดีละเจ้อาเมนอาเมนอาเมนมันโดนโมเมนต์ดวงเดินกันที่เทเราโมเมนต์